Chibai ule February ni som ni le pariatania komin February ni ruka mel thum aizola ruang cheto takan char zahlei pari kumsom ni le pariat ni nge ya zahlei pari nu trapai na soi kha zahlei pari ni angain February ni kwa sang ni som ni pathuma longtlai veng pui thlan muala an vui liam ta ni kha kan ria tangin February ni ruk sang ni som ni pathum khan mel thum daya mel cherwang cheto angreng tak tunge ani ti riat lawan chara herwang hi ZMC a postmortem te ti ni in tunge ani riat chua ani mailawa wangin ZMC a ruang da na muna ni thum lai da ani nge a longtlai veng puilama tangin hemit thi hi zahlei pari parte i ninge ya ria in anu tapa chuan fin fia turin ZMC a ron pana a fin fia nuwa arwang hi achiat deuh to awangin a kesera tangin a unau pa hian a farnu ngei ni inangai ta ani ti chuan February ni kwa sang ni som ni pathum khan longtlai veng puilama ruang hi phur phei ni in veng pui thlan muala voiliam ani zui ta ani hetia parte i ninge yanga ya an voiliam nuwa hian voin khan ruang an voiliam ta khi parte i ani lo ti riat chua ania parte hi tuna PBCC home zuang tuya dam takina ommek ti riat anita ani he thil thleng chungchang a hian longtlai veng pui wayale ta chuan parte i ruang niangai an phum tak chungchang hi police lampon riat tir to a longtlai veng pui thlan muala phum ani na hian ruang hi lada ri ani dona ama hretu emo achung te anomani chuan ruang hi phorle thei ani dona ngai ventu anom lo ani ero chuan longtlai veng pui thlan muala hian arwang hi da len tur ni in branch wayale in thlan hi an enkol chunjom don ni in thu chua an siamani anh thu lấy các bác thế thì ngay tới ngay to thì họ chắp tới còn phố chắp to chỗ phố đấy thấy đâu à không tiếng nghe từ đây rồi hả nghe rồi thì họ từ ngay lúc tụt chua ZPM party chuan voin khan Mizoram Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati Nena Minister of State Purabat Romoy Roy Tein Section 9 Close Representation of the People Act 1951 abo chiata wangin petition an thelut he petition a hian ZPM ayo in SL Ngul Sailova General Secretary Vigilance Department in Minga Jiakani SL Ngur Sailova chuan Purabat Romoy Roy Te hian the Representation of People Act 1951 bo chia in diklo takina thunei na manga hlok na tel wangin ZPM chuan Minister of State Purabat Romoy Roy Te hi Article 192 Clause 1 to the Constitution of India thunei na manga disqualify turin governor hi angen ani ati ZPM chuan Robert Romoy Roy Te hi Notice Consultancy Services NACS nei tu ni in voin thlengin chiapo GST hnuaya return ala file he form hian du sakna mangin Mizoram Sarkara DCN MNN Deed of Agreement to Single Source Selection mangina chiaka NACS hi proprietorship mimal sum don na ani angin anei tu le hlok na tel tu chu Minister of State Robert Romoy hi ani ti achiang hle anti an soizel na ZPM chuan Assembly House chunga afapata anga asoipo kha election affidavit afapa hi anhena ingat dependent ani ti ata langa hebaka electoral roll thar bera po chung ko khat in khata chengan ni ti alang bok Mizo customary law nuaya afapa hi indang alani lawa wangin afapata anga asoipo hi ani nataka chuan thunei tu le enkol tu chu Minister of State hi ani antibok ZPM chuan hengzong song en hian Minister of State hian athu tiam bo chiain athunei na mangin sarkar atangin lokna atel nge ani ti ata langa heiwang hian ZPM party chuan India dan pui hnuaya Minister of State ani na atanga ban turin governor hi kan nge nani anti
Pakistan ram sum harsat na khurthuk taka atlulut damlo thlengin an tuarta Pakistan ram sum harsat na economic crisis ina del bet meka ram dang sum tam tak an bat mek lain mipui tam tak electric mantlom sarkar rul ngai subsidy in budget atangin an pe a mipui chia choi an tin hiama sarkar a enkol tu berte corruptiona an filim lova mipui than lal phena thunei nalian nei tu zok sipai general te chu he an ram sum harsat na hian atuam ve phak meu lo ni in the Wall Street Journal chuan a soi an ram sum tho chu ale chia khon khom te chu an leibarut na atan abei tham lutuk ti ngai na dang om hek lo leibarut na tur le an ram sum le pai khol pui her nung thale turin sum puk lo chu du thlan turan nei ta lo sum harsat na khur thuk taka an tan mek la hian chudin munatanga khai chuak tur bail out tur chuan IMF International Monetary Fund chu bel masak lo the ani lo IMF yan Pakistan ram sum harsat na hi voice om ni chuang alo khai chuak bail out to renga IMF yan tuna Pakistan ram om dan pa ngai ringot chuan khai chua tlaka angai lo IMF sumpuk thei tur hian ti tura tuk saka chia an khon dan en thatte mi pui hna electric a thlona pek en nona chia choi tirte petrol le diesel man tlom lutuk ti sante sarkar sum en kol tu te corruptiona an filim thei dan siam te chu alang sarani Islamic Republic of Pakistan hi khowela mi hring tamlama pangana ania World Bank chu danin kumsang ni som ni pakhata mi hring Bible chasom ni pathum le point pakhat pali anom Urdu chu anram tong ania Muslim za somkhua paruk point panga anoma Christian za pakhat point pathum anom ram upatakania Indus Valley Gandhara civilization te lo chuana ani aram zaw zong hi square kilometer nuai riat sing riat sangkhat zakwa som pathum mani aram hi British ina op main lalram tam takin anop to a Alexander the Great Maria Khusan Gupta Delhi Sultanate te alangsar te anni kumsang khazariat somnga pariat atanga sangkha zakwa somli pasari thleng British Empire ni in India rambung khat ani British lakatranga ain dan nu khan East Pakistan chu kumsang khazakwa som sari pakhat khan independent sualin thako chung zet India puina in anin dawa Bangladesh alo piang ta a he in dona Pakistan atlom ta ka wang hian Mizoram zalen na sualpo angong lai ani kha helam chu zui lawang role of Islam British India chunga khan Muslim te hi Hindu ho aya an tlem zo ka wangin Muslim ming choya indan le ram hran nei kha an sa kho pui thiam te ulima Islam lyrics tele an fuai tu Mohammed Jina te du dan ani an hulama an Prime Minister ZA Bhutto po kha Muslim firlo le thiang zau nianga in Islam kulmuk Nizam e Mustafa rule of the Prophet te khan an do dal na sa le a hemia wang hian a hnu zela athunei na po pai thlaka ama po khai hlum hial ani kha Pakistan ram hi aram din ani laya Islam sa kho be chana din ani Islamic ram dang te hi an ram din nulama Islamic pu ani hlom sumle pai har sat na thu tak chu sa kho be chana ram din ani awang hian an ram ro rel na pui thiam te Muslim clerics hian o an nei lianin an hu hang po anat le a sarkar in opna thiang hlim na lamai ro chuan sul nuan nei chaw hle thung COVID-19 pandemic wangin khovel ram te chu sumle pai har sat na thuk takin atlak buak veka nikum February ni som ni pali sang ni som ni pania Russia in Ukraine runa wang khan khovel chu sum har sat na thuk zo ka aluta oil le thil chi sang manapunga khovel in sum don ton na abuain aching chivet thar le a ram chak lo le in opna fel tok lo piang te chu atuar na sa an nia Pakistan rampo June sang ni som ni pania tang khan an ram chunga namen lovin thil man pung
inflation a thlenga oil cholam chi manchu ama a in za a somni chunglama apungani leiba ina del rit Susan Sarin Indian strategic specialist in a chudan chuan Pakistan ram hi kumsam ni panga chungin an ram chi a khon theizat aya an leibat apung na sa le a General Musharraf Rorel Tankum sangkha zakwa somkwa pakwa khan an ram leibat zat chu cheng trillion thum le point bial paruk ania kumsang ni somni pahnia Imran Khan sarkar tlak khan an leibat zat chu cheng trillion somruk pahni point panga ating an leibat hi kumtin za a sompali zela pung zel ang ani lain kumtina an chia khonpun na chu za a pathum chawani thung hemia wang hian an ram chia khon theibak aya tam kumtin an man chho zela wangin leiba iplian tak hian del lo the ani lo tin kumsang ni somni pahni le sang ni somni pathuma phei chuan an ram leibat za thi an chia khon khom thei Federal Government Revenue a in cheng trillion nga le point ni in atam zok kumsang ni som pakwa khan Prime Minister Imran Khan chuan inflation thunun turin IMF ne na sumpu kadila IMF yan an ram sum en koldan chi bu tak amwa wangin a hlotling zolo Chinese Consortium Bank atangin June sang ni som ni pani khan US dollar billion ni le point thum an puk thu Finance Minister Mifta Ismail chuan a soi an ram chunga chia an khon theina te electric bill le thil danga tanga sarkar sum mu na tur anga ma an lak that lo miawa wangte kumsang ni som ni pani chunga aram chunga thlai chin na tam tak trillion ina chim chiat sak bura wangin US dollar billion som thum lo om anga chut te chu an phur ti rin bel tu ani foreign reserve March sang ni som ni pani khan Pakistan Central Bank State Bank of Pakistan chuan an ramin foreign reserve US dollar billion som pakhat le point pali pahni pali anei ti asoya December ni sang ni som ni pahnia chuan US dollar billion ruk le point pasari pakhat panga a atla thlaman der to a chu chorkar rei lo te chunga an ram mamo lak lu na foreign exchange mamo ani January sang ni som ni pathum thatop lama an ram poisa hlutna za a som ni a tlatniamin heti lai hian oil man za a som parukati punania tundin huna petrol cheng jani som sari pani diesel cheng jani som riat liter khat manania shell taxi za a som pasari lakani Moody rating nuaya economist na chuan Pakistan ram inflation hi kum in kum lai hol thleng hian za som thum pathum ni turin an ngai ani Pakistan rupee jani som nga pariat le US dollar khata in tluka atniam lai berin cheng jani som sari chunglama a om India cheng khatle Pakistan cheng thum le poisa som pahni a in tlukani ni kum zon ni som sang ni som ni pahnia budget sang ni som ni pahni le som ni pathum pharani khan an budgeta IMF in a khai chuana tur US dollar billion ruk da ani to a an ram lei budget hi US dollar billion jani somli pasari ania an ram GDP atangin za a somkhwa pasari ani damlo an mangang Pakistan ramin hetianga sum har satna ato awang hian damlo ten an tuar le a nat nakhir cancer heart kidney le thil dang zai man mo ngai ten an tuarin an mangang hle in zai na man ruale dam doi trul an ngei to a ni enge mozat chu heng dam lo zai ngai te hi zai thei ani to lawa operation theater te an chol hial to ani Pakistan media report in asoi dan chuan Pakistan ram chunga dam doi siam na bol lo za somkwa panga zet chu India le China atanga lak lu ania foreign exchange an nei lawa wangin sipota heng thil te le chak khai le mamo dang tam tak te chu an ding nge nguk nia soyani dam doi poimo le tlang lon panadol insulin brufen disprin calpol nimesulite le thil dang te po leitura wang to hleni in Pakistan media te chuan an soi choman
Government of Khyber Pakhtunkhwa official website in ata landana cholam chi man thren khatte kg khat Pakistan poisa zelin rice superior cheng za thum wheat cheng za paruk maida za som thum panga mais atra zani somli masur dal zani somruk beef zanga atanga zanga somnga mutton sang khat le za hen zali somli panga India angoiri hetiang tak hian aram thenom Pakistan ramin sumle pai har sat na thuk tak tok ma se India alangoi tlata nikum lama Sri Lanka ramin har sat na ato kha chuan India achewata Pakistan har sat na tan pui tur zong chuan India ramin o ala chuari lo February ni som ni pali sang ni som ni pathum khan Bhutan Finance Minister Maldives Finance Minister tenen Asian Economy Dialogue annaya hemi honna a thu soin Foreign Minister S Jaishankar chuan Pakistan ram malam hun omzel dan tur hi andu than na le thilti du dana ain ngat ati asoi zel dan chuan khoi ram ma har sat na atangin antal chuak lawang anram siam chu ber fir fiak le roral chat na ani chung chuan ati Pakistan ramin sum har sat na thuk tak toka atluk lu dan le sa khuwa an lak run dan te atang hian ngai tua tur kan neyam kan ram lei bat nem zia chu kan video masalama kan ta lang to a kan ram hian thar chua soi tur kan nei lawa mi pui chhia hi kan sum mu na berani ma se kan poisa puk tam to zia ngai tua hian Pakistan din mun anga hian kan ding lawang ti hi soi thei ani tabik mi alo mai Arvind Kejriwal Sarkara Deputy Chief Minister nilai mek Education Minister nibok Manish Sisodia chu Delhi Excise Police kema CBI ten chopni tlai khan dar kariat vel jet thuan zo fian nuwa an manzui Chief Justice of India DY Chandrachat le Justice PS Narasimha te omna bench chuan CBI kuta March nili thlenga turin thutluk na asiamani hemi chungchanga hian Manish Sisodia chuan kehi anbitum target ber kanilo Chief Minister Arvind Kejriwal zoki aniti in Arvind Kejriwal ti mual phodan andap berni ina soya Deputy Chief Minister ani na atanga banna athe lut bokani tin arwal hian Satyen Darjain point athe lut ve boka ani po hi money laundering case wangin ti har zela atang mekani BJP ta chuan hei hi party worker le dik9 ne na achan na ani anti ve thung Deputy Chief Minister hi diklo tak le thamna lak du wanga zuzor phalna pe chuak tuwa anpu ani Aam Aadmi party thupuang tu chuan cabinet minister pahni lak lu ngalan niang achan chu kan malak na le na tho hian ator pha turani lo ati Sisodia laka hian charge sheet file alani lawa ama le midang te hi chuichian mek an lani hemi chungchanga hian Aam Aadmi party chuan dot muhluma in pu na tan chan mu malpo omlowania Sisodia hi affiliate mani anti thungani Enforcement Directorate ED le CBI hian AAP ruai tu te hi anlo chai boi viau to thina ma sefin fiana an nei that lo wangin anti tak tak thei thin lowani India ram khopui bera AAP in sarkar na an chang tlata India ram puma sarkar na chang tu BJP in an king thla thei lo mai ni lovin AAP hian raman zau zel mai sia BJP tan hian an nok ti riat ranga hewang hian BJP hian AAP ti chiata India ram khopui bera sarkar na chang thei tura malak na sang hi an kalpui na sa to le a ma se an la hlo tling hlei thei lo ani ber mai atop nan zutra kanzor angai na chan ti thu isa MSD azia khingai thate ang not isa omte damrei chung life expectancy hi kan en chuan anyam berdot tu kan nia life expectancy hi an chu dan tlang puya chuan athita mate kumzat average atanga lak ani tlang puya thalai no pangte te zu wanga kan chan hnem ema wang hian
kan dam rei lo angin alang lo thei ta lo ani enge an thi chan tam ber chu kan hravek zu chiat lu tuk wang ani tun din hmuna chuan Mizoram mipui atanga za a somni pathum point bial pasari hian zu in anga ngai ania zu in tlem nam nima ila zu chiat pui nam ni hi ing chuan na tur chi nge aza thlak zok ti ero chu mimal ngai dana da ta ila sikima hian an in na sa a za a somruk paruk point pali mi pa le za a som paruk point pahni meichia in an in anga ngai ani Arunachal chuan za a somnga pahni point pasari mi pa le za a somni pali point pahni meichia ten zu an in thung Sikkim mi pui dam rei zong hi kumsom sari pathum point paruk ani lain Arunachal chu kumsom sari pahni point pali chung an dam thung heta tang hian zu thazor hi thi mana ani lem lo ti kan mu chiang thei ome ko khan hi zu zor du lo tu le sarkar po zu zuar lo tura be sei tu ania khovela nam anga tho lom le thil khon nga ber nam kan ni theyang em o ati theya heng hian sum ngai nat na mai ba ka corruption a hian min hruai lu te moni chu o ati thei hial ome chuti chung chuan sarkarin zu azara tanga tax ala kero it lo turin azir tir thung mak tak kan ni zu kan thi pui tam na chan ber ni alang chu plan che zu anin hian mun kil khor bi rulaya an in tlang puya thamuang taka in thei ani lowa wang hian ase me tha telowa tlak pop phiti dan thana an nei to ani ber maya hei hi pumina ho em kan ti theyang restaurant le bara te thamuang takin ase me tenen in thei ni ta se hetiang em hi chuan kan in chan na sat ari nom lo thamuang taka zu in ho le mun changkang le fel fai de hleka in ani thin chuan mi hring ril ru akai hruaina salo theilowa khotlang ina pom socially accepted ni ta se zu in mi huat na le a in mi te pon midangin an holem lo ti hriat na awang hian buaina chuak thin tam tak hi chu kan pumpel ngei ponarin om ko khan hian zu le zu in mi te a huat tlat chuan buaina a chuak ma lo theilo zu zara tanga text kan mu thei mai ba ka na hi asiam don ti achiang reng maya mundanga chuan zai thiam le musician te hian kar thina perform emo gig emo hotel le restaurant ate an nei thei thina heng awang hian rimo hi eizon natlinga achuak mai thin heng ang hi kan nei angai hetianga night life anin siam chuan dor kai zong zong hian an dor hon hun hi an pot sailo theilo wanga chu chuan working hour hi ati tamang chumi ani chuan sumdong tam takten lo theilawin chief patranin mi an chorangai to don ti hi achiang viawa chopmalama dor ngak tur le zanlai thlenga dor ngak tur an nei angai don ti na ania na tam tak ain siam del don ti na ani comment lama soizom ve te u